Nongeye kwirirwa abakunzi bacu dukunda cyane, murasozwa na Cyabingwa Faida. Amakuru yo kuri uyu mugoroba mbazaniye arashyushye cyane, arashyushye. Tega amatwi wumve, ndakubwiye ngo arashyushye. Nimba turamugabo ni ukuri kw'Imana. Kuri uyu mugoroba mbazaniye inkuru ifite umutwe uvuga ngo Rayon Sport yasesekaye i Kanombe ivuye muri Sekafa, yakirwa n'abantu babiri gusa. Ushobora kuvuga uti uyu muntu arabeshya. Tingwiki ndagusubiramo, Rayon Sport isesekaye hano i Kanombe ku kibuga cy'indege, yakirwa n'abantu babiri gusa. Ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya mbere ifite abafana hano mu Rwanda, ikipe ya mbere yashinzwe muri za 1960 kangahe, ikipe bataziriye Imana, ikipe bavuga ngo ni iy'Abanyarwanda, kubera ubu gikundwa n'abantu benshi kuva ku ruhinja kugera ku musaza. Yari iri mu mikino ya Sekafa Kagame Cup yaberaga muri Tanzania, ariko yisanze yakiriwe n'abantu babiri gusa. Birababaje, birasekeje, biratangaje. Ushobora kuvuga uti ntabwo ari Rayon Sport, kandi nkubwira uburyo cyari Rayon Sport. Nyuma yo gusezererwa mu mikino ya Sekafa Kagame Cup ikomeje kubera mu gihugu cya Tanzania, ikipe ya Rayon Sport yasesekaye i Kigali ku mugoroba kuri uyu wa kabiri. Ni kuri uyu wa kabiri tariki ya 10 z'ukwezi kwa karindwi 2018 ku isaha ya 2:20 nibwo ikipe ya Rayon Sport yasohotse mu kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Kanombe, aho nta bafana b'iyi kipe ikunzwe kurusha izindi mu Rwanda bigeze baza kuyakira. Muherami, nta bafana bigeze bajya kuyakira. Rwarutabura ntawe, Nkunda Match ntawe, Kadenesi we ntiyabona umugasura. Umunyamabanga w'ikipe ya Rayon Sport Itangishaka King Bernard, umunyamabanga w'ikipe ya Rayon Sport, Muhawenimana Claude nibo basanganiye iyi kipe ku modoka yayikuye i Kanombe. Rayon Sport yasezerewe muri Sekafa itsinzwe na Azam ibitego 4-2 muri ½ Iyi kipe yari yazamutse iri ku mwanya wa kabiri mu itsinda rya kabiri yari yarereyemo, aho yari kumwe na Gor Mahia banganyije amanota 5 ku mukino wa mbere wa Sekafa Kagame Cup wabaye tariki ya 1 z'uku kwezi. Rayon Sport yanganyije na Gor Mahia ibitego 2-2. Ku mukino wa kabiri inganya na Sports yo muri Djibouti igitego 1-1 mbere yo gutsinda RRB y'i Burundi ibitego 3-1 mu mukino usoza iri tsinda. Wo muri iyi tsinda Rayon Sport igiye gukomeza Rayon Sport nyuma yo gutsinda RRB yahise ikomeza muri ½ aho yahuriyeho n'ikipe ya Azam yo muri Tanzania. Ikipe itarayoroheye kuko yayikubise ibitego 4-2. Umuyoboro wa 4G Muherami, Abanyarwandakazi ibitego 4-2. Iyi kuva ubwo yahise yisezerera. Rayon Sport itangira urugendo rwo kugaruka i Kigali nk'uko ari ikipe yagiye ikajya muri ½ mu gihe mugenzi wayo APR FC yaviriyemo mu matsinda. Abantu biteze kuri Rayon Sport iza kwakirwa n'abafana, dore ko APR yo yaje kwakirwa n'imbaga nyamwinshi i Kanombe, ariko Rayon Sport yageze muri ½ ariko igatsindwa ibitego 4-2, ibuza umufana n'umwe yakirwa n'abayobozi. Bivuze ngo Rayon Sport nta muntu wayakiriye kuko abayobozi bayakiriye bari mu nshingano z'akazi. Nyuma yo kuva i Kanombe ibuze umuntu uyakira, ikakirwa n'umunyamabanga wayo King Bernard hamwe n'umuyobozi w'abafana Claude. Rayon Sport igiye gukomeza imyitozo yitegura umukino wa gatatu wo mu itsinda rya D rya CAF Confederation Cup izakiniramo na USM Alger yo muri Algeria tariki ya 18 Nyakanga 2018 kuri stade ya Kigali i Nyamirambo.
Bavandimwe, abafana ba Rayon Sports ni abafana batajya bemera gutsindwa. Turabyibuka ejo bundi itsindwa n'ubundi muri itsindwa, abafana barigumura ibura abantu bayakira. Rayon Sports yagize gutya iratsindwa muri Afurika y'Epfo, ibura umufana uyakira. None birasubiriye kandi iri kwitegura imikino nyafurika. Birababaje, ikipe ifite abafana batabarika, ugeze hose usanga ari umureyo. Iki ni igisebo gikomeye ku ikipe nk'iyi. Abafana baravuga iki? N'iki cyabaye? Jye numiwe, mbonye i Kanombe byari ntiwamenya ko ari icyabaye. Rayon Sports yagize gutya ikarara mu muhanda bavuye kuyakira, yasezereye ikipe yo muri Mozambique. Kugeza ubu ngubu ibuze umuntu yakira i Kanombe ivuye muri ½ bafana Rayon Sports ni iki idakora? Abakinnyi ko mubababaza, birababaje. Turagushimiye wowe wakomeje gukurikirana aya makuru kuri Habimana Ildefonse Faida ku rubuga rwa ndagushimiye cyane, n'umusanzu ukomeye. Ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana amakuru atandukanye. Murakoze cyane. Mwongeye kwirirwa abakunzi bacu dukunda cyane, murasuzwa na Cyabingo Faida. Amakuru yo kuri uyu mugoroba mbazaniye.